دم باش تماشاوان هجا برنامه مجارك میوانك دیسان بورانن دی برنامه مجارك میوانك ده امی هوا بدن کو بره خود بدن اروپای چند روز بره کنگره نتوی کردستان پیکات و ده انجام کنگره دجی بریار اندینی کاتن گرتن دیسا جنوب هفسرو گم بره هوال زینب مراد و دیسا احمد کراموس دیسا بون هفسرو گن کنکی دیسا بجن پیروز به و بخیر به اسباس دكم قالك اسباس. نها اول زینب مبود به کنگره منه که سر نوارو گاین نقاش بکن چهار نقاش کردن چی بریار درکتن انجام چهار درکتن و اونها شون انتخاباتی چهار کن سری ده هنه که قرار دو روزا کنفرانس پیکات دبان دو بلي روزا چهار نقاش کن مقارن هنه که اجماع قال کن کرتاسی بلي راستا يعني هون زانن او جفاتا بيستو سيامين بو يعني جفاتا قشتي بيستو سيامين كوم بو ودي بيستو ششمين سال وغيرها دا مزراندنا كنكي بو يعني عيني بله دم بو دزانين بري بيستو شش سال دي مها قولاني دا ديوان روجادا وكيوان روجادا هاتبو دا مزراندن جدال في يعني جرينجي تايبت مدي في كونغريش هبو بجواتي جوينه اوجي ام دزانين يعني دمكي قالك جرينجو حساس ما جوينه خو بريفابر هركز دزانه يعني جوهرتنن مازن بيشهاتن مازن هم دا استا هرم رجحلاتا نافين وتايبت كردستاني دا دا قوبة ومديت بله يعني تايبت في قناغ دا بشتي مها شباطي 27 شباطي او بانگا دیروکی ارزدار عبدالله اوجلان جبو چارەسەری پرسە کورد چارەسەری ئاشتی و جواکە دیموکراتیک وێ باندۆرە خۆ ڕاستی چاوە وێ دەمێدا التەواهی جیهانێ ڕژهەڵاتە ناوین و ناو سیاسەتە کوردی باندۆرە خۆ هەبوو تەبیعی باندۆرە خۆ سەر کۆنگرێمەیش هەبوو هەر کەس بە حساسیەتێکی مازن بگرنگیەکی نزیکێ وێ مژارێ بوو ڕۆژە یەکێدا بە پەیاما بنقاشە هم نونرن حزب آليين سياسي رخصتن جواكي كسايتي شوكو اندامن كونغرانتوي كردستان شوكو ميفان هركس ديرين خو اني سر زمان و ده همان دميدا بيشنياريش هاتن كرن دبو دما بيش ام چاوا بكارين دوی قناغا هستيار ام بكارين ببينا برسوكي تبعي مجارا گرنگ مسألة يكيتينا تويبو هركز دزانه دناوبان 26 سال كونغرانتوي وكسازية كينا توي كارو خباتن برفرح مشاندية بله لدبي قناغ دا ايدي بيوستيكي جياني تيديتن لو ما هركز بحساسيتك ما ظن نزيكي في مجاربون باشه تایبەتی gelek biryarên girîng jî derketin û bi taybetî divê pêvajoya ku li aliyekî diyalog pêş dikevin li aliyê din peyamên rêberê gelek Kurd rêbera Abdullah Öcalan ji bona peymana civakî û dîsa ittifaqa gelek Kurd û Tirk huquqa gelek Kurd û Tirk tê kirin û êdî di pêşengiya jinan di konferansên dapsîn konferansên yekîtiya netewî biryarên çawa derketin divê kongreyê de يعني بريارن عليا كده عندك بريارن جشتي هبو جبو ام تشاوا بكارين دما بيشكارو خباتن برفرهج مسألة يك ريزي يك هلويستي bele استراتيجية كينا توي كو ببينا برسفك بو بي قناغة بجشتي آدن عندك تشتن تايبت هبون بو مسألة وكيش ويش اني سر زمان مسألة بقناغة نو دا اسي دولات تركيا دس بكريا ذاتا داخوازيك هبو شالي دولت همان دميدا بشتوي بانغوازي جرينج اديروكي ريزدار اوجلان وبشتوي دايش هندك بينغاوندن وكو كونغرا 12 همين تفجر ازادي بارتي كريكاران كردستان bele افهم براستي مجاربون كو امچاوا بكارين وكي هيزا كردي تشيج الي سياسي الي دبلوماسي ببينا دستك جبو سرخصنا في بيفاجوي چونکە چارەسەری پرسا كرد همش آلي حقوقي آلي دستوري دولاتك وكي تركيا باندور خود شر آلي كردستاني بك تنانت باندور خول السر هريما روجهالاتا ناوين بگشتي بك وتواهي دنياي داش چونکە مديت پشتيوي بانگوازي دا حلويستج آلي دنياي دا هات مشاندن آدن هندك بريار هاتن قرتن جبو مسألة پشتگيري ودستك جبو قالي من روج أبايا كردستاني دا پشتي وانگو هرتنن مازن روخان رجيم أسد ونها دانوستاندن هيا وتايبت
تایبەت کنفرانساکێش بوو یەک هەلوێستی ئالین سیاسی کوردی ڕۆژئاوای کوردستانێدا هاتن داخستن ئەف وەکو پێنگاوێکی گرنگ هات نرخاندن ئەم چاوە وەکی گەلێ کورد بکارین ببینە ئالیکار بوو دەستەک بدەین ژ بوو سەرخستنا سیاسەتە کوردی لوێرێژ بوو چەسپاندنا مافێ کووردا هەم دە دستورێدا و هەم دە ڕێڤەبەرین و وی وڵاتێدا زاتەن ئیرانیش مژارێکی گەلک گرنگ بوو کو دە کۆنگرێدا هات نەقاشکردن وکو ئەم دزانین یعنی ڕەوشە ئیرانێداش مرۆڤ دبینێ دگوهرتنên mazindayê em îdî rejîmekî wekî Îranî nikare bî şiklê de berdewam be ew ji neçar dibe ku guhertinên mezin di vî welatê de çêbe loma amadekarî û hazîrbûn ji bo van guhertina da ji bo gelê me Rojhilatê Kurdistanê tebîî ew ji giringê xwe heye heman demê de Başûrê Kurdistanî ji tevî ku statûyekî federalî heye wêrî hindek pirsgirikin çi navxweyî de çi gel hikûmeta merkezê heye به هر حال د بزبان چارچوبه دا گلک نقاش برفره هاتن کرن و پیشنیار و بریاریش هاتن گرتن چاو ام بکارین ببینه دستک آدن گلیمه دیاسپورا گلیمه کرد الدياسبورا دا اوش مجاركي گلک گرنگ بو ام دبینین د چی روشکی دا تایبت بی قناغ دا ام دبینین چی ولاتن اوروپای تباهی دنیای داش دگو هرتنن مازن دنا ام چاوا بکارین چاند خوا زمان خوا بپارێزین تەبیعی ئەوش ئەرکێکی مازنە دەکەفتە سەر کۆمیتە و کۆمیسیۆنên کۆنگرا نەتەوەی کوردستان بکارن کارن بەرفرەحتر بوو بی میژارەی بکەن یعنی بڕیارن گرنگ بڕاستی هاتن گرتن لێسەریدا پێشخستنە چارەسەری ئاشتی و civaka dîmokratîk ji bo gelê me û misogerkirina mafê gelê me li her aliyekê de çuka rastiyek heye yani hêzin dünyayê de hêzin mazinê dünyayê de niha di siyasetê xwe li ser esasa Rojhilata Navîn birêve dibin û em dizanîn îro de Kurd hêzekî gelek mazinê Rojhilata Navîn îdî nikarin wekî sed salê berê wekî em behsê Sykes-Picot an Lozan dikin îdî peyman bên girêdan bê ku rewşa Kurda li berçav bêgirtin ev babetin giring bû rastî em jî wekî saziyekî neteweyî heta roja îro ev xebatên berfireh meşandiye dî îro pêve li gorî guhertinên van siyaseta da em jî hindek plan û plansaziyên me wê berfirehtir bin wê master bin ji her aliyekê de çi alî diplomasî derve çi alî hundirîn ji bo nizîkirin hemû aliyên siyasî bi giştî bi rastî hindek biryarên giring dibî ji van aliyê de hatîne girtin. Belê. Niha divê kongrede hejmara meclisê jî we fireh kir. Şînozde kesan derxistin 23 kesan. Pêdivek çima wisa hatê dîtin û bi taybetî meclis li çar parçeyek însanê endamê we hene. Evana wê parçeyên tenê çawa xwe birexsin bikin û xebatê çawa bikin pêşa. راستا ما لجوري بيويست يعني ما اني زمان كو تشاوا جرينجيه خو هي افقونها لو ما بيويست ديت كو امكاري وباري خو برفرح بكين تشي شالي هر چار الي كردستان نونرايتي سياسي جواكي جي خو بگرن دستي ريفبريه ده همان دمه ده يعني ده اصل دنيا ده كرد هنا واندام ما هنا ولات قفقازيا بقرا حتى امريكا وكندا جابون استراليا تبعي اوانا حمو بيويستا ام بكارين وكي نتورككي وكي بيونديكي بهر كسي دا ام تشيكين و برسي قلما و سرخصنا في برسي دا جحر مو ولاتن دنيا دا و تايبت سر ارچار آلية كردستان دا ام چاوا بكارين بحفرة بكاري سر بخين سر في اساسي دا ريفبري هجمار زيده بو برفره بو نونرايتي جواكين جداوي قال مجيان دك وك ميناك سورياني ازدي بيكاتين دن حمو وكو نونرايتي ناف دستي ريفبري دا جي خوا قرتن بله یا دیجی انها tam bir proje yekitiyane tavayı tane başkanım. İşbo xabaten yekitiye xurt bibin. İşbunana tavaya Kurt yekitiye xo ava bike. Dali civak gezide perspektifini bes dali partiyen siyasi de hem caran problem de bikerin. O Dem Parti DVP jî başûr gelek hevdîtin kirin her wiha we jî bi gelek sazî partiya hevdîtin kirin. Niha rewşa yekitiyê di çi asê de û ji bona ku yekitiyên xurt bibe xebatek çawa pêşa we. راستا يعني ذاتا اف خبات نسكنية لديسا ام دكارين بيجين كو اف قناغ وي زمينك تشيكريا زمينك نها
هيا جبو بله ام بكارين سر آوا بكين وش اني سر زمان پشتی سردانا شاندا امرالی طبیعی پشتی بانگوازی رێزدار عەبدوڵا ئۆجەلان شاندا هاتن باشوور چون ڕۆژاوا گەل ئالین سیاسی جوین چێکردن ئەو بخوا ڕاستی زمینەکێ باش چێکریە لۆمە بله ئەم دکارین سەروی ئەساسیوی زمینێدا هەندێک کاری خۆ بەرفرە بکەین و مەدید پشتی وێ بانگوازیەدا نزیکاتی حزب و آلین سیاسی به همو فرق و جدایین و چاوا پیشوازیه که ارینی دوی بانگوازیه کرن دوی قناغه کرن همو هر کس به حساسیت وی قناغه دا آگادارن لوما هر کس به بالداری و بر پرسیاریتی نزیک به او نزیک دبیش راستی لوما ام دبینین کونه ها زمینه هیا ام بکارین کار خو بر فرهتر بکین و در اساسا وی زمینه دا هندک پلان و پلان سازی خو چی کین از وی باوری دا ما همو حزب آلین سیاسی نرایتی جوا که ما بی روحیت دا و اوجی حتما گرینگیا وی قناغ دا آگا دارن و بی روحیت دا تین پیش لوما از بیجم دما پیش و کارو خباتن ما برفرهتر بن و بشکلك جداتر و بمشاندن تایبت بو مجاره بله مسئله یکی نتویی باشه پس هر داویجی جبنا کو پارتین کردان تر دبن بانه یکنه که کام ببن و اتفاق خود بکن بانک تاج همو پارتیان چیه بگی پرسه بینه بانگواز بلي بانگوازية ما يعني اوكو هركس بي روحيته يكيتينا توي سرخستنا برجواندي قال تاب بقرن وام في باوريدنا هركس بفي روحيته ونزيك ببا لما امكنك وكي سازية كتاك سازية كي نتوية كارية بله حتى نها حمو آلية الهب نزيك بك وام دكارين بيجين ام وكو وسيلة كن كو ام بكارين زمينية كي آماده بكين كو ام همو حزب آلین سیاسی بینن جمع هف چه هندری یک بش و چه هر چار آلیه کردستان دا هفره ام بکارین ببینه برسوک جبوی قناغ دا چونکه سرخستنا چاره سری چل باکوری کردستان با چل روش آفا با چه باشور با چه روش حالات با همو گریدای هفن و وان روژا دا ابو ما اثبات کرد کو ام انجخ بکارین بوی روحیت بله دا بوی یکیتی دا ام بکارین کار خو سر بخین و از باورم کو هر کس بوی حساسیت نزیک به لوما بانگوازی ما او کو ورن ام حمو بهفره د چارچوبه د بن چتر وی سازیه دا ام بکارین بهفره ام وان کارو خبات دا بریوه بدین ام گلک سپاس کن هوا زینب سپاس بوجی سرکفتن بوجی بله گلک سپاس کار خباتی و دیجی سرکبتن بله تماشاوان و گهدار هجار دی برنامه مجارب میوانک ده به هفسرو کا گشتی یا کنه که برز زینت مراد ره اکسنه کرد کر سر خباتیوان و کنگره ام گشتن دویا برنامه خواه به من دنوا خیلی خوشیده دما خوش